Faikam zotono kupoten for digital media channel lai tonai takam purano tinio chong keha kene topic ke thamno chou stoye se tinio chong khubok na lena angnar no samodio salboi angnar no mohe ma khub update ri tonai he samondoi no ang tinle sori chaya news ria tomo de hamno hile chong harim pipo angnar no already promise kha saroi boi nang no mohe ma khub update ri tonai abo samodi no ang aini promise no break kham suya abon bo etini 9 June 2024 ni saruyo naroni logebo khubo keha kenoi ke thamno te naro bai share khenai abro kikmai khe takhro naro jotono se tong tini ni sal 9 June ke TTA disini keha job JD zonal development officer ni bo e keha recruitment pha lai thanai sa sals kango abon de no tinio exam ong to nema tinio exam written exam ong nema no kma ong hainke miaw answer sheet leak ong ya tha bini jaga ke question paper se leak ong bose chini hi to priority edisi ke very shockingly answer sheet se totally leak ong ya tha hiye deke leak no ong ha hinke abono te reaction bangma phaile har chong joto hamo ye to maharaja hiye chong stimo bongphono bubagra bongphono habagra phono reaction re habin Facebook post ni de yo je bol leak khenai no chong khoma khia action lana himodoy no tini ni sal 9 June ke ha brok no already arrest khe ha bini mungkhe choyon saha bo bungles po inke bini identity rok no phono ta upho kahama ke full detail mai so yako mai mongkhe no ni loge wonang share khenai bo bungse bo answer sheet leak khemi hinge si ha inke bungno ta o arrest phono khe ha bo se ta o bungsa ong thau ya hinge jo to sipai tong inke angpono machong bungsang le thakna ya bungles po tam jora pusia ya ko inke bini khono pho nangna rono sken nai inke bungse bin tingo se lik khemi nge to bang ma tripura ni local news channel rawo tripura ni local news channel top kok tripura dikhen maro putini already Facebook post dio ong kham bai ke mung sei khari ha chini khorang channel ro phono kha je choyon saha bung keha bro bung agortola ni bini pha tot hui tha halit kheti oro nani Gopal Saha hinge sao bung no bin de no book question paper leak am hiya ta o phai to ke chini to chung sni to mo bubagra har ke habagra phono bin Facebook post to bung ti ha tweet ke sapinang kha je kehano already arrest ke bro kehano yani je answer sheet leak khanai no le arrest ke romyo ha thana jailo choy ha tre je to bini loge to nai brang no phono phyo ya je lo chonai je ke pho phyo ya hinge saha hinge thau phi tripurani TTA disni CEM brom nang purno chandra jomati aphono reaction re ha media round bis ka bang mane taro saha phyo ya hinge abu dikhino bro ke hanole res ke ha bo choyon saha no hinge ta o bar ke kusumung tor ma bekeli umphimi kma mi abdero phono ta o kama ke sapailam yako further ta o investigation kheti o hi chong source ni dio sio hinge abon bo eno ta o FR copy pochini chungjo to sninge to mo mahabag rapo bini Facebook post dio bung riha hinge ta o track ha ko pokna line maro ke ta kro kupo bar ke achievement tor phono hingme ha maming ke Tripurani keha regional party ni ongye IPFT Bromnang IPFT ni president ayake ba mantri hugrak cham ngai Bromnang sar minister cham Bromnang Prem Kumar Riang bungno NDA National Democratic Alliance wo bungtong jotono sio abon dekhe no je IPFT rok alliance ong monde no bungno NDA je meeting opono bunglai thanayo attend kha bari ke achievement tor si bosa bodike bung montrek cham yo tomphipo tinio bung IPFT ne president omodoyo tinio bung je bung ro alliance je bom NDA meeting o attend kha tinio ke smai tang thio ke tre kha achievement tor chini tripurani IPFT regional party ni ongya boke kama hinke puilawo abari khakchamo sakhe sama tom bokoro ke mangming ke puilawo chini jati ni pho ke hasting mong mai mo doi no ha Tripura wo jatik su chini bru chungjo to sio je PBTG hiye chono khete o abunim Singapore tinio pung ke ha party ni president mai tinio bungno yapri ka hambai ke samung tamuno nu ye tinio bungno je tinio ni je PM
PM Narendra Modi uci hatra was mai tang thio bono special invitation ri ha bole bari ke khakchang so ha khenama kause maming ke chin jatin po ke ha bari ke haba kamo khema to na ko maming ke ha regional party ni president thopia chimbrun le puila sengnai je bo bode ke president ma ye Delhi o ke ha Bharat hak to ni chini India o prime minister je support je smai tang thio tinio uci ha bung third time prime minister omo jago bono tinio special invite ri ha bono pono inke bo dekhe no bari ke khakchang so ha ke klu ke haba kam mo dekhe no mon bo e jo to no bari ke khabang khakchang mo ka bono masa phiu inke thopia bong chini brom nang minister cham chungno personally photo ro phono ha inke sano bari khakcha ha inke na bong ke ha brom ribok no chungjo to no po bangma local news channel ro po bong aro tongye photo buye chono ho hin to inke bari ke khakchang sano po mom ke ha bro ho ground pie bong to bini tong mo simple ke bong chungdoi bro no respect riye inke nang doi chung jo to bin support no respect riye man riye tong moni bo ye mami ke bong no ko phono krong pechal phono kumai msani phono krong se bong bari ke inke bar ki khak cha sarno inke na ro phono jodio se chini channel ni doyo news coverage kerem chumo hainke je khubo pontho je lama o incident mo khuporo nu hainke na ro phone by ke video record ke screen no mo number ro hoye tinde mami ke ta o tinio sin tin kroi hain bibo nang boss ke no mo number save ke tinde je nang po nang loge hoye memo inke ta o ke tre ke ha last khubo khna lena asu chinni ain thio khupole umang ma se ari bibo sorisa chayang tomi bar sawo kongre me ke msa jara tong thai na rojo topno sio bon boye ang sa sori cha thai yang to moni boye tinio last ke ang naron bis kangwo last news nai abke kma hinke TPSC Tripura Public Service Commission nidio ke ha combine exam mo anrojo to no sikna aro result phai ha hinke taklayo chini kumbara ro chini travel ro pno bari ke ma kaham bai keno jabo exam kaham keno result kaham ha अब देखे न चिनी ब्रू निम सिंगापुर ब्रू मम्मी मा हिमिंग के तब बांग माइन सब्सक्राइबर चा yang promayo mong bo enu nin video ju dala ब्रू हिमे ब्रू के हा त्रिपुरा निम सिंgo PPT जे जातिक सु खे ते मो ट्राइब से कम्युनिटी से abuni bo ye achievement to rong ke chong jo to khak changlai mo abono tole chong bo boro ya to sala ju dala haba ka saye to ha abono jo to no ma pro min ke tre phono jala ma kare mi ko se inge jo to chini tripura sa chini jo to tripura sa kombara tribal ro no pono barke khakchamo ko ma sapyo naro jo to je kau ke bose jo to no congratulation naro ni hard nang je sauthai mo bai naro ni hard working bai se naro ko je bo achieve kemyo result kam kemyo abon bo jo to no khakchamo ko ma sapyo congratulation to all inge ta o chini bru nim singapore taklayo 15 khan bro mai 15 khan bro chini bru community nim singo TPSC Tripura Public Service Commission ni ongya crack khema ha bo khenai ro khe bangma 15 khan ka apuno nu ye bangma bro khak chang lai ha inke bo chini je brom nang SDPO korbuk ni brom nang common jeri ang sar SDPO ongye tonai sub divisional district police officer ongye tonai korbuk sub division ni bungphono bar khak chang mo kau saye bini Facebook doyo post ke jotono khak chang mo kau sa hinka ang ta bo 15 khan takhu mkhuroni mungna ro jotoni biskang saye knarinai puila oke sulchok na riang ICDS ni ongye bung post riak khna actually ang rosa confusion ngi to jepo bung crack lek ha hinke khapui ha riang phono ICDS ni under ro ongha hinke resma riang bungpho same hinke trek ha kebo ambika riang trek ha kebo rupa shankar riang trek ha kebo puja riang polton phoson riang damini riang hinke tangsmaiha riang Philimohon riang Gobindo riang Jitendro riang Sopna riang hinke Sarmisita riang hinke sorry ang mong pronounce ke mo krom hinke tre ke halas ke 15 ke bu Bichitra riang areng mi borano bari ki khakcha mo koma se phyo jatin mong trek chu ke kemoni bo ye ab dekhno chong joto sauthai nai nangnai civil exam rawo
UPSC Union Public Service Commission ropono chung south ani nangnai haba ka ni nangnai tauni jorao po chung ke sababru community nimsingo directly khiye UPSC Union Public Service Commission porthim bini third exam kraw thau khan mano chung ke habu krek khemaya khomune bo abis kangmo tre bojak maro phono chung krek khemena hinga asa kheu hingke ang trese tini news le bosanu takuro ang naro by news report being the professional career pun ongmo apun boy khoma sayo ang sasori chayang to mone boy hingke bodi kano ang judala khupo kahamba habla no phunu etonai tinio sa aini news editing ro phuna hamyang mayu khoma kida bun boy malai ne trek ha bijok tao khakcha jotano